Hello, Simple English. Mizo YouTube channel tang le, Facebook page tang invite sa Facebook le. Voina point ni tinakan man tang kai le nge the tur sap tong kan sir do na ti chuanin voina kan sir tur te hi itang kai pui nge tur ani do na wangin he video hi atop tang lo en chok ro. Ti chuanin cái YouTube channel hi ila subscribe hilom chen khoi takim lo subscribe sak tur chen ka som tel bok che ni. Ole tuan channel tan ngalang o kan tan ma lokin he video hi somthum pani na ani si somthum pani na sap tong ithiam nge thainan team project asiama c1 atanga si somana thleng video siam turin project asiam nei tuna hian si somthum pani na he video nen hianin kan thleng to ta chuwang chuanin c1 atanga si somthum pakhan na thleng ila en chuak lo ni chon lo en chok la yen pa khanin lo soi ve tu chen ka som tak che cheni chutianga iti chuanin sap tong ithiam nge yang lo tan ngala voina kan zir tur hi chu mizo tonga kan man tam em le nitina pakhale pakhat kan biak na lo thailawa kan man thin chu voina hian kan zir ton ani pan nom le don ve voina kan zir tur hi chu sap tonga Zawhna Siam dan ani don ani pakhana tanga palina tuna video mai mu ang hianin Zawhna vek ania chuwang chuanin voi thum theu ka lo soinga voi ni ka soina ka rolin lo soiro pakhatna Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? Omjia chu engwange English easier dua engwange English easier dua tina ani mai ni Why do you want to learn English? English kan zir hianin achan rang in kan zira attention in na thona man turte attention pakhale pakhat in piak na kan man tulawanga zir te kan attention in hebi sikul lama man tur ang chi te rupua zirte po tam tak kan omani chuwang chuanin nangte eng anga zir nge ini engwanga English zir nge ni tikha comment lama milo shetur chen ka som tak se cheni ole panhina how may I help you how may I help you how may I help you omje chu engtin nge ka pui thayang che tina ani mai ni pathumna how are you this evening how are you this evening omjia chu vo in tlailam enge iana vo in tlailam enge iana tina ani mai ni ichuanin palina how was your trip to Spain how was your trip to Spain how was your trip to Spain omjia chu Spain izinna anuomem tina ani mai ni rethiamem ole voi khat kalo senon leng pakhana tang palina karolin no severo why do you want to learn English How may I help you? How are you this evening? How was your trip to Spain? Rethiamem. Ole mizo party kalo singa sa party nangman lo sei pur roi manem. Engwange English easier dua. Okay, very good. Engtinge kapui thayang che. Okay, very good. Vo in tlailam enge iana. Okay, very good. Spain is in nan woman. Okay, thle mai imi ching la ka du ber pakhat kan so tang cho. Engtinge ka pui thayang che ani chuanin sap tong in sei ro le. Heo van soi thave. Zir chun so mang number pangana voi thum ka lo soinga voi ni ka soina ka rolin lo soi ro. What day was yesterday? What day was yesterday? What day was yesterday? Omjia chu nimin kha engni ngea tina ani mai ni ichuan parukna how was your business? How was your business? How was your business? Omjia chu isum don na akal tuang zelmo tina ani mai ni ichuan pasarina what is the capital of your country? What is the capital of your country? What is the capital of your country? Omjia chu inram khopui ber enge a tina ani mai ni inram khopui ber enge a tichuanin pariana do you feel like eating out tonight? Do you feel like eating out tonight? Do you feel like eating out tonight? Omjia chu zan in hi pona chuakin thili ai cha kem tina ani mai ni helai po ai chi po tia kalau zia hi
pona ti tur sok ani do you feel like eating out tonight omje chu zan in pona chuakin thili ai cha kem ti na ani mai ni ole tuna chuanin voi khat theu kalo sainon leng o karol no savior o what day was yesterday omje chu nimin kha engni nge a how was your business omje chu isom don na akal tuang zelmo pasarina what is the capital of your country inram khopui ber kha nge a parina do you feel like eating out tonight zan in pona chuakin thile ai chakem ole I will ask you in Mizo and then please reply to me in English okay nimin kha engni nge a wan sai thave isum do na kal tuang zelmo sai thal tuk inram khopui ber nge a okay wan sai thave zan in pona chuakin thili ai chakem okay very good imiching lela ka du ber pakhat kan zo tang choi manem artemiching soi manem zan in pona chuakin thili ai chakem ani chun sap tung ting an soyang okay wan sai thave high five okay ole zir chun som zelang o where would you like to go where would you like to go where would you like to go omje chu khoyange kaldua tina ani mai ni ti chuan somna what happened what happened what happened ade point se thein mo omje chu enge ni ta emo engthil ngel thenga khateng soina khanin kan mang thai ani ti chuan som pakhana what is your friend's name what is your friend's name omje chu tunge ithian ming tina ani mai ni ti chuan som pani na what do you think I should do what do you think I should do what do you think I should do omje chu enge ti la thang le tina ani mai ni mi ne na thuron kan dil na khanin hai hi kan mang thai ani ole pakwana tanga som pani nei voi khat thek lo sein leng o where would you like to go khoyange kaldu karol no severo somna what happened again ita som pakhana what is your friend's name tunge thian ming som panina what do you think I should do omje chu enge ti la thang le tina ani mai ni hrethiamem ole tuna chunin I will say Mizo part please say English part okay let's go khoyange kaldu ani chuan ting sap tung soyang oh soirang tumlu tukso mong changin technique kha ala poimo ni ti chuanin technique kan thiam ani chuan speed kha poimo le ni oh enge ni ta ni chuanin okay very good ni chuan tunge I thian ming ani chuan ting sap tung soyang wan soi thave enge ti la thang le ani chuan sap tung ting kan soyang okay very good sai thalutu ole tuna chuanin please close your eyes and then I will ask you mom only one sentence okay only one sentence don't worry I will ask you only one okay ni chuanin miching role enge ti la thang le ani chuan ting sap tung soyang fan soi the em I lo turu to hle maya turu buru to hle mai ole voina kan zirte hi lo en non la ti chuanin ien pa khanin karolin lo soi ve tur chen ka som tak che cheni chutianga iti na chuanin ama ain sap tong ithiam nge ang ti hi ka soi fak ngamani ti chuanin sap tonga isoi du po kha I thua ka om mizo tonga om thin kha sap tonga isoi du huna khanin I lai po khana lo hrianga all sam takin isoi theido don ani ole he ka YouTube channel hi thai ti zong te ni chen khoi takin lo subscribe sakla ti chuanin he video hi milo share sak ve nge tu chen ka som tak che cheni next video kan hmule do ne bye bye